izobe ryanyu mwabazyo kuronda barakwatire bendere kibine cha NRM mu karora kari kwija niko kubeireho hantebe z'abanyishengero kandi aho abantu barondire abantu babo bari kwenda aho abantu bamwe barugiriyo no kwetombo yitwa ngakarora kabira ko kugwera embaju zimwe Omyanya etari emwe nemwe arebekiremu obuvuyo ombwire bwo kutera karuru hamwe naho abandi butatambwireje aho bamwe bahakanise birugire omu kutera karuru aho niho uri kukurira eby'amateko mu kibina cyarwanyisiriza NRM bareta ayihirire hati yasha abantu bona babire besimbireho mu karura katirwa izobe ryanyu mwabazyo bona bino kwetombe yitwa kugira ngo bakurete umbwire butarengere biro bitano bahereze okurangirira naye kwabo abalina okwemurugunya konna oba obutakiririza mu ebyo ebyavudde mu kulonda kuno okwa karuru kaffe aka primary asobola okuteekamu omusango mu kooti ya NRM ey'omunda gye bayita Elections Disputes Tribunal nga omusango gwalina okuguteekamu mu nnaku 5 okutandika olwaleero ogwo yashoborera ko kibina cyahereze kunyabiragiro bari kwingana 28 okurebeka ngo omuntu weno rije no kwetombe yitwa yakogwaho ombwire omukulembeze w'ekibina kyaffe chairman w'ekibina kyaffe era nga ye president Yoweri Kaguta Museveni yamaze dda okutongoza kooti eyo ng'ekulembeddwa munnamateeka omukulu John Musiime era nga bamuwereddeko ne bannamateeka abalala 28 banaakulira nga bawulira emisango ejo enoko bareta yashoborera ngo tihine sente zone ziri kushashurwa aharyogwe wena orije no kwetombe yitwa omubirugire omukaruru ekyo kikulu nnyo ddala tewali sente zonna ezisabidwa okuteekamu omusango gamba togenda kujja bakugambe nti okuteekamu omusango gw'osooka osasole sente bwe ziti tekiriiyo oteekamu omusango eno kooti ya munda mu kibiina yabwerere teryasasula ogu yayongera no kushaba abo bona abarije kwetombo yitwa kubija n'obujulizo buri kumara okureba ngo tibamarira obwire abanyabiragira aba emisango emirala giyinza okubanga tejjakwata ku result kye bayita mu mateeka substantial effect naye era omuntu bw'aba alina ensobi gye yakola nsuubira nti kooti ejja kuwaayo recommendations zaayo nga bwesuubira abantu abo bavunaanibwe emisango egyo n'obwambwe n'abantu babatandikire kwerundaniraho kandi abantu bamwe butwashanga kibina bizire kureto kwetombe yitwa kwabo bine bimwe ebibatugambira kubanga olwadde baba abadde balina abantu be batandise okuyisaawo akalulu kaffe kabadde mukyekubiira buli omu ng'alina omunene we abamu bagamba pulezidenti yabagambye abalala gundi jenosala agambye simanya gundi agambye kyaka centro ofiisi z'ebyobururu ebaruha babe baziterekire abandi ne bakoma abandi tebakoma twayesharinga babene benda kurakiza incumbent abe ari omubururu ngo niwe ari akaruru bariyo nibacelebratinga umuringo ni gugumwe n'abahagizi babo nabo barebekaho bari kwetombo yitura aharyabo bona bejumbira mu kwiba karurako akabantu babo abo babiri bari kwagira ngabakabachiro ngakanga pangizole mu baka ferugene ukanga pangizole mu baka babaruka fe batulaba nere bakubatula muganda wange rero mukulu mojjote no gamba mbute tugenda kulonda ne baleta register ne bazikwata ne bazikweka ne tulemerako ne tugamba register ziveyo ne bakwate kubo ne baje ne bagamba tewali kulonda batebereza abantu abali mu kyalo bawuleko liba mu webina simanyo lyafune mmeka newe twawangudde ne bijjanga tuyina 00 gasha kwa Ronald Ngabirano abwatayari West yo muri Kampala